Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho burumwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politiki ubanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba ho kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi ni kwigenekerezo rya 25 kwezi kwa mukakaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda byibonekeza ngaha mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Turaza kwibande cyane Masisi mu bice biherereye muri groupement ya Nyamaboko ndetse no muri Ruke, tubabwire ivy'urugamba rukomeye rwahabereye. Turaza kandi kurebera hamwe ibiriko biragenda byibonekeza muri ibi bice bijyanye na operation Insekrema yakoreshejwe na FRDC. Turaza kandi kubabwira ibiriko biragenda byibonekeza birimo ubutasi bwahinduye urwego rwa byakorwagaho. Turaza kujya mu bice bya Ruke, tuje mu bice bya Gatobotobo, tuje no muri Nyamaboko ya kabiri tubabwira ibiriko turababwira kandi ibijyanye n'ibikomeje kugenda bigaragara ikoranabuhanga riri kuzanwa. Turaza kandi kubabwira n'ibindi biri kuvugwa muri politike ya Kinshasa, oro rubanza rwa Joseph Kabila rugiye gutangira kuburanishwa. Turaza kandi kubabwira ko igisirikare cya Congo FARDC kuri ubu gikomeje kongera ibikoresho mu bice bitandukanye. Turababwira kandi ko MONUSCO iri kuvuga ko uku kwezi kwa karindwi kwabaye uko amaraso muri turi no muri Kivu y'Amajyaruguru hagati y'umwarebana n'amakungu. Turabwira ko General Ken Rugaba-Muhozi ntiyishimiye kuba u Rwanda na leta y'intwaro rusange ya Kongo barasinyanye amasezerano i Washington DC. Iro ni page ikomeye y'amakuru akomakomeye tugiye kugarukaho abanywanyi, nimuze tubane kandi riba ari ubwa mbere dukurikiye biba byiza iyo ufyonze sabone maze ukiyongera mu badawema ndetse n'abatazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubategurira ngaha. Reka turamvure inkuru yacu tubabwira uko ibintu bimeze. Mu rukerera rwa kare kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi kwigenekerezo rya 25 mukakaro 2025 ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta n'intwaro rusange ya Kongo rikaba rero ryatanze ibirindiro bikomeye by'izasarambwe mu bice bitandukanye. Bikaba rero bivugwa ko biri kugirwamo uruhare rukomeye n'igisirikare cy'u Burundi FDNB, aho bagabye ibitero bikomeye ku birindiro by'izasarambwe mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko muri territoire ya Masisi. Amakuru tugezeho twagiye twakira mu bihe bitandukanye kuva ku isi ya 8 z'amanywa kuri uyu munsi. Biravuga ko rero ahitwa Ruke muri groupement ya Nyamaboko ya mbere ariho AFC yari imaze iminsi yigaruriye nyuma y'imirwano ikomeye yabaye mu mpera z'icyumweru gishize. Ibi bice rero kuri ubu ngubu bikaba birimo imirwano itarigeze ibaho cyane ahitwa Katobotobo, ndetse biravuga ko mu bice bya Katobotobo izasarambwe zatangiye kugenda zihava. Byari rero biteganyijwe ko izasarambwe zigomba kuba zakora ibishoboka byose zikarinda ibi bice, kuko rero amakuru yemezwa n'abaturage twakiriye mu bitandukanye bigaragaza ndetse na za societe civile zikora ubutabazi ziravuga ko urugamba rwatangiye mu rukerera rwumvikanyemo imbunda z'urusaku ruremereye ndetse n'imbunda za rutura harimo za mortieri 120 mm 122 mm RPG seti ndetse na za grenade ndetse na za drone ziturika zikaba rero zagiye zigaragara ngaha. Biravuga ko rero hifashishijwe ingabo zifite ubushobozi bwo gutahura no kurasa hakoreshejwe imbunda zirasa kure. Ibitero bikaba zakozwe mu kiswe Insekrema opérationnel, aho FRDC yafatanyije na Sami DRC FRDC yari isanzwe ifatanya na Sami DRC. Kuri ubu yahawe umusada ukomeye n'abasirikare kabariwe b'Abarundi, aho rero bagose ibirindiro by'izasarambwe. Bikaba rero bivuga ko bazita inzira zose z'ubuhahirane hagati y'ahitwa Katobotobo, Ruke na Nyamaboko ya kabiri. Ibiro bikaba byatumye izasarambwe ziraswaho amasasu aturuka impande zose, bahitamo gutangira gusubira inyuma. Bikaba rero bivuga ko hari ibice bimwe na bimwe batangiye kurekura byo muri Nyamaboko. Bikaba rari bikubiye mu rugamba rukomeye rwabaye. Hari strategie za gisirikare zagize uruhare rukomeye mu gutsindwa kw'izasarambwe kuko amakuru atugera bivuga. Biravuga ko ingabo za FARDC zakoresheje amayeri yo guhuza ibitero by'imbona nkubone ndetse n'amakuru yakusanyijwe na drone. Izi drone zakoreshwaga mu kubika amakuru y'ubutasi surveillance, gutoranya ibirindiro by'ingenzi bya AFC hanyuma koherezwaho za mortieri na za artillerie mu buryo budasanzwe.
biravuga ko kandi ingabo zafashijwe n'abarwanyi ba Wazalendo zagabanyije umurongo w'urugamba mu bice bitandukanye frontline, bikaba rero bizakozwe mu buryo butatu, aho amakuru adushyikira avuga ko mu buseruko hagiye bamwe mu basirikare berekeza mu bice bya Ruke, mu gice cy'amajyepfo ahitwa Gatobotobo naho hajya abandi. Ubuseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo mu bice bya Nyamaboko akaba humvikanye ibiturika bidasanzwe. Amakuru atugeraho aravuga ko abasirikare b'u Burundi bakomeje kugenda bakomeza gufungura bimwe mu bice bitandukanye byanyuzwagamo ibiribwa kugira ngo bamwe mu baturage batuye Mweso babone ibyo kurya, ndetse n'ahandi bituma rero izasarambwe zikomeza kugenda zigira inyuma. Biravuga ko FARDC yifashisha ibirindiro biri munsi y'ubutaka bizwi nka tonaze byari byarubatswe n'abasirikare bahuguriwe mu mahanga, biro bikaba byatumye bashobora kurasa izasarambwe batabasha kuba bababona, ibyatumye urugamba rw'uyu munsi rutabakomerera, ari nabyo rero byatumye kuri ubu izasarambwe zisa n'izisubiye inyuma. FARDC kandi bavuga ko iri kwifashisha amasasu atagabanuka mu gihe kitarenga amasaha 6. Ibi bitero bikaba rero bivuga ko bizahungabanyije bikomeye opozisiyo y'igisirikare cya izasarambwe. Nk'uko abari amakuru atugeraho, intwaro zatumye abaturage batari bake bo mu bice bya Ruke ahitwa Gatobotobo n'ibice by'ahitwa Nyamaboko ya mbere na Nyamaboko ya kabiri batangira guhunga bagana mu bice bya Rubaya, Sake ndetse no mu nkambi ya Mugunga iri hafi y'igisagara cya Goma. Inkuru ziri guturuka mu baturage uri ahitwa Mweso, warutuye ahitwa Mweso, uyu akaba ari Goma, yaduhaye amakuru agira ati tugiye hafi ya mugenzi wa Lowa bikaba rero ari ibintu dufitiye ubwoba. Undi yagize ati twari tumaze iminsi mu mahoro, ariko kuva AFC yagera Ruke natwe turi mu bwoba bukomeye. Leta ikomeje nayo gushaka uburyo yagira ubugenzuzi muri ibi bice. Amakuru ari guturuka muri DEMIAP, Direction Générale de Renseignement Militaire, aravuga ko nyuma y'amasaha 5 y'imirwano idahagaze AFC yatangiye gutakaza ibirindiro byayo ku isaha ya 4 za mu gitondo. Bamwe mu basirikare bizasarambwe bari bamaze gusiga ibikoresho, abandi bataye imirongo y'igisirikare bagana mu misozi iri hagati ya Nyamaboko ndetse na Kausa. Umuyobozi wa FARDC we yagize ati uyu munsi twerekanye ko dushoboye kugarura agace akariko kose. AFC ni inyeshyamba zitagira icyerekezo zishingiye ku nyungu. Iki ni igice cya mbere cy'ibyo tugiye gukora. Mu cyumweru gishize AFC yari yigaruriye agace kahitwa Katobotobo ndetse na Ruke hakoresheje intwaro ziremereye harimo na anti-aircraft zifashishwaga mu bijyanye n'ikoranabuhanga rikoresha GPS. Hari kandi amakuru avuga ko harimo n'inkunga y'imbunda zagiye zituruka mu bice bitandukanye bagiye bazana mu rwego rwo gutanga umusada ku mirongo y'imbere y'urugamba, nk'uko amakuru adushyikira abivuga. Andi makuru ahari aravuga ko nyuma y'imirwano ku mugoroba wo kuwa gatanu ku igenekerezo rya 25 Mukakaro, ingabo za leta zerekanye ibimenyetso bigaragaza ko zikomeje kugenda zigarura ibindi bice bitandukanye. Nk'uko rero bimeze, ibi bitero biragaragaza ko izasarambwe ziri kugenda zitakaza ibice byinshi ku rwego ruri hejuru, aho bitangazwa ko ibi biri gutuma habaho ubwiyongera ko abaturage bahunga. Reka dukomeze n'andi makuru tubabwire ko rero kugeza ubu nk'uko bitangazwa imiryango itari ya leta iratabariza abaturage, aho rero bivugwa ko mu bice byo muri Bukombo muri sheferi ya Bwito AFC harwaniye n'umutwe wa CMS FDP uyoborwa na Dominique Ndaruhutse umaze igihe kinini akorana n'igisirikare cya leta ya Kongo. Iyi mirwano iri kuba nyuma y'aho leta ya Kongo na AFC bashyize umukono ku mahame ngenderwaho aganisha ku masezerano y'amahoro yashyizweho umukono ku igenekerezo rya 19 Mukakaro 2025 babifashijwemo na leta ya Katari. Leta iharanira intwaro rusange ya Kongo na AFC bemeranyije guhagarika imirwano burundu, ariko hari impungenge ko Wazalendo izakomeza kugaba ibitero bigamije kuburizamo aya masezerano, kuko rero bavuga ko ari abanyekongo bagomba kurwana mpaka igihugu cyabo bagisubije mu maboko y'ubutegetsi bwemewe n'amategeko. Mu yandi makuru ahari ajyanye n'ubutabera ndetse na politike, aravuga ko urukiko rukuru rw'igisirikare cya leta n'intwaro rusange ya Kongo
kuri uyu munsi wo kuwa gatanu ku igenekerezo rya 25 rwatangiye kuburanisha urubanza ruregwamo Joseph Kabila uyoboye iki gihugu kuva muri 2001 kugeza muri 2019. Urubanza rugiye kuba nyuma y'uko ku igenekerezo rya 22 umutwe wa Sena wambuye Joseph Kabila ubudahangarwa kuko asanzwe ari senateri w'ubuzima bwose kugira ngo akurikiranweho ibyaha akurikiranweho ndetse akorwaho n'iperereza. Ubushinjacyaha bwa gisirikare burashinja Kabila icyaha cyo kugambanira igihugu, kujya mu mutwe w'ingabo utemewe, ibyaha bibangamira amahoro n'ibyibasira inyoko muntu, gufata ku ngufu ndetse n'iyicarubozo. Ibi byaha bifitanye isano no kuba ubushinjacyaha buhamya ko Kabila ariwe muyobozi wa AFC ihuriro rigenzura igisagara cya Goma kuva mu kwezi kwa mbere ndetse n'igisagara cya Bukavu kuva mu kwezi kwa kabiri kwa 2025. Ubushinjacyaha buvuga ko bwakoze iperereza ryimbitse ku byaha bishinjwa Kabila rikoresheje ibimenyetso ndetse n'abatangabuhamya bavuye mu gisagara cya Goma n'ahandi hatandukanye bavuga ibyagiye biba. Leta ya Kongo imaze igihe kinini yemeza ko Kabila ari umuyobozi wa AFC, gusa mu kwezi kwa 2025 yatangaje ko ibyo ari ibinyoma kuko yaba ari ukuri abarwanyi bari kuba barageze kure. Mu kwezi kwa 5 2025 Kabila yageze i Goma avuye mu buhungiro aramazemo igihe kirenga umwaka mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Hari hashize iminsi ategereje ko azasubira mu gihugu cye gutanga umusanzu mu kugarura amahoro. Igoma ni Bukavu yahuye n'abanyekongo bo mu byiciro bitandukanye barimo abanyamadini, abanyapolitiki, abahagarariye societe civile n'amahuriro y'abagore n'urubyiruko. Kugeza muri kwezi kwa Kamena baganiriye mu buryo amahoro ashobora kuba yaboneka muri iki gihugu. Mbere yuko Kabila ajigoma yatangaje ingingo 12 ahamya ko zizafasha igihugu cye kubona amahoro, harimo gusenya imitwe yitwaje intwaro, ibiganiro by'ubwiyunge hagati y'abanyekongo, ibiganiro n'ibihugu by'ibituranyi no guhagarika ubutegetsi bw'ibihugu. Urugo rwa Joseph Kabila ruherereye i Goma ubu nibyo biro bye bihoraho, gusa uru rubanza rugiye gutangira atari muri uyu mujyi, akaba akorana nawe bizahafi bemeza ko azawusubiramo, ndavuga Kinshasa. Nkuko rero benshi mu bakurikiranira hafi ibiba babitangaza bakavuga ko rero hakenewe izindi mbaraga. Reka turebe ibiri kugenda biba ndetse n'ibiri kuvugwa, tubabwire andi makuru akomakomeye ari kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intumwa z'umuryango w'abibumbye muri Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zagaragaje impungenge z'uko ubugizi bwa nabi bukoreshwamo intwaro bwiyongereye, bukaba buri kugaragara mu ntara z'uburasirazuba bwa Ituri na Kivu y'Amajyaruguru kuva muri uku kwezi kwa Mukakaro. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri uyu wa gatatu, ubu butumwa bwa Loni bwagaragaje byimazeyo ibitero byahitanye abaturage bikaba rero byaragiye bikorwa n'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri ibi bice. MONUSCO yamaganye by'umwihariko ibitero biherutse by'umutwe witwaje intwaro wa Convention pour la Révolution Populaire CSRP wibasiye ibirindiro by'ingabo za Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC muri teritwari ya Njugu mu ntara ya Ituri. MONUSCO kandi yagaragaje kandi impungenge z'imbaraga zigenda ziyongera z'umutwe wa ADF, ibikorwa byabo byahitanye ubuzima bw'abasivili nibura 82 mu ntara za Ituri na Kivu y'Amajyaruguru mu kwezi gushize, bikaba rero bitarabaye cyane, ariko muri uku kwezi byafashe indi ntera. Kimwe mu bitero byahitanye abantu benshi cyabaye hagati y'itariki 8 n'itariki 9 Mukakaro mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Erengiti, aha ni muri teritwari ya Irumu, aho ADF yisha abasivile 47 mu rwego rwo kwihorera ku bikorwa bihuriweho by'ingabo za Uganda ndetse n'iza FARDC bimaze iminsi bikubita babaza uyu mutwe witwaje intwaro kandi witerabwoba. Aha rero MONUSCO yongeye gushimangira ko umunyamabanga mukuru wa Loni ahamagarira imitwe yitwaje intwaro y'abanyamahanga gushyira hasi intwaro nta mananiza igasubira mu bihugu ikomokamo. MONUSCO kandi yagaragaje ubugizi bwa nabi bwakozwe ku itariki ya 21 Mukakaro 2025 ndetse bikagirwamo uruhare rukomeye n'inyeshyamba za Kodeko. Harimo ibitero byibasiye abaturage, ibikorwa byo gusahura ndetse no gusahura paruwasi Gatolika
ya Lopa muri teritwari ya Njugu nk'uko rero byagiye bivugwa kandi bikagenda bigaragara. Ibi rero byose nibikomeje kugenda bikorwa kandi biba umunsi ku munsi, ariko gufata icyemezo cyo kugira ngo abaturage bongere batuze bikaba biriko bizananirana. Ubutumwa bwa Loni bwongeye kwibutsa ko ibitero byibasiye ahasengerwa amashuri, ibigo nderabuzima n'ibitaro ni ukurenga ku mategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu, uburenganzira bwa muntu. Bruno Remerkas, intumwa yungirije y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye akaba rero ari muri Congo, akaba rero n'umuyobozi w'agateganyo wa MONUSCO, yaburiye ko abakoze ibi bikorwa bose bazabazwa ibyo bakozwe mbere y'uko inkiko zibafata zigatangira kubaburanisha. Dukomeje n'amakuru yacu agezwa arebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi, reka tujye ku byatangajwe n'umusirikare ukomeye mu gihugu cya Uganda, General Ken Rugabamuzi. Aravuga ko atishimiye kuba u Rwanda na leta y'intwaro rusange ya Congo barasinyanye amasezerano i Washington DC. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, General Ken Rugabamuzi, yagaragaje ko adashaka ko u Rwanda na leta y'intwaro rusange ya Congo bajya gushakira igisubizo cy'ibibazo by'umutekano muke i Washington cyangwa i Doha abasize akarere ibi bizabereyemo cyase biberamo. Uyu musirikare usanzwe ari umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni abinyujije ku rubuga rwa X yavuze ko Qatar cyangwa Amerika ntishobora gufatira icyemezo ibihugu 9 bya Afurika bituranye na leta y'intwaro rusange ya Congo, ndetse ibyo bihugu bishobora kuba bifitemo ikibazo gikomeye. Yunzemo ati Washington na Doha ntacyo bivuze hatariho EAC ndetse na SADC. General Muhozi mu bundi butumwa yagaragaje ko amasezerano y'amahoro akomeje gusinywa n'impande zifite aho zihuriye n'ibibazo byo mu burasirazuba bwa Congo yakabaye yashyirwaho umukono, agashyirirwaho umukono i Kigali cyangwa se i Kinshasa aho kujya kuyasinyiraho mu mahanga. Ati akarere k'ibiyaga bigari rwose ntikagikeneye amahirwe yo kwifotoreza mu mirwa mikuru y'uburengerazuba bw'isi. Icyo dukeneye ni amasezerano ya nyayo yasinywe i Kampala cyangwa i Kigali cyangwa se Kinshasa. Aho rero yanditse agira ati mu magambo yagize ati the Great Lakes region absolutely does not need any more photo opportunities in Western capitals. What we need is a real peace agreement in Kampala or Kigali or Kinshasa. Yakomeje agira ati Qatar or the USA cannot decide for 9 African countries that are neighbors of LDRC and may have issues with it. Washington and Doha means nothing without the EAC and SADC. Kabarari ibyo yatangaje, umusirikare yatangaje amagambo akomeye nyuma y'ukwezi kumwe guverinoma y'u Rwanda n'iya leta y'intwaro rusange ya Congo basinyanye amasezerano y'amahoro azashyirwaho umukono i Washington DC muri leta zunze ubumwe za Amerika mu minsi iri imbere. Kinshasa kandi mu kwezi gutaha kwa ishobora gusinyanira amasezerano nkariya hagati yabo ndetse na AFC nyuma y'ibiganiro impande zombi zimaze amezi 3 zigirana muri uyu murwa mukuru wa Qatar. Na amasezerano agomba gukurikirana n'amahame y'ibanze aganisha ku guhagarika intambara impande zombi zashyizeho umukono muri uku kwezi. Muhozi cyakora yashimangiye ko UPDF rwose ntizi kandi ntiyubaha amasezerano ya Doha nkuko rero yagiye abivuga. Akaba ari umugabo ukunda kwivugira amagambo akomeye, rimwe na rimwe benshi bashobora kuvuga ko ashobora no gutuma diplomasi yangirika. Gusa kugeza ubu nguru birakomeje kugenda bizibonekeza ko benshi bategereje kuzamenya uko ibi bizarangira, kuzamenya uko ibi bishobora kuba bizakemurwa burundu, kuko bamaze igihe kinini babona ko babangamiwe bikomeye n'ibikomeje kugenda bigaragara ko ari ikibazo gikomeye. Mu yandi makuru akomeje kugenda agarukaho cyane nuko rero kugeza ubu ngubu Amerika yamaganiye kuri Ubufaransa bushaka kwemeza Palestine nk'igihugu. Aya rero n'amakuru agezweho ku rwego mpuzamakungu. Aho rero umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yavuze ko igihugu cyabo cyamaganye Ubufaransa bushaka kwemera Palestine nk'igihugu ni nyuma y'uko Amerika itangajwe itazigera initabira inama ya Loni aho ibihugu by'ibinyamuryango bizabirebera hamwe uko hakemezwe ibihugu bibiri, kimwe kikaba Pakistan ikindi kikaba Israeli nkuko bigaragaza.
ni uburyo buzaba bugamije guca burundu amakimbirane akunze kuranga izi mpande zombi bigateza umutekano muke mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Ubutumwa nyuje kuri X ku igenekerezo rya 24 Mukakaro, Rubio yanenze umwanzuro wa perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron wo kwemera Palestine nk'igihugu, akagaragaza ko ari icyemezo kidakwiye. Mbere Macron yari yavuze ko ari kunoza icyemezo cy'Ubufaransa cyo kwemereza ndetse no kwemerera Palestine nk'igihugu cyigenga. Biro akaba ari ibintu byagiye bivugwaho mu buryo butandukanye. Ni uko dusoje. Niba ari ubwa mbere dukurikiye, kora subscribe uyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru n'ibiganiro tubashyikiriza ngabo zibanda cyane kuri politiki, umutekano, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.